anatenda mambo, huyu Yesu anatenda mambo, Yesu anatenda mambo, huyu Yesu anatenda mambo, Yesu. Yesu alipokuwa duniani alitenda mengi, tena ya kushangaza sana. Yesu alipokuwa duniani alitenda mengi, tena ya kushangaza sana. Yesu alimponya Bartimayo kipofu aliyeketi njiani, alimwomba Mwana wa Daudi nirehemu. Alimponya Bartimayo kipofu aliyeketi njiani, alimwomba Mwana wa Daudi nirehemu. Yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 aligusa pindo la Yesu kawa mzima. Yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 aligusa pindo la Yesu kawa mzima. Anatenda mambo, huyu Yesu anatenda mambo, Yesu anatenda mambo, huyu Yesu anatenda mambo, Yesu anatenda mambo, huyu Yesu anatenda mambo, Yesu anatenda mambo, huyu Yesu anatenda mambo, Yesu. Yanashangaza sana, hakuna aliyefanana na Yesu. Mambo aliyotenda Yesu yanashangaza sana, hakuna aliyefanana na Yesu. Alitembea juu ya maji katikati ya bahari, wanafunzi wakashangaa kuona hivyo. Alinyamazisha upepo pamoja na mawimbi, bahari ilikaa kimya ikatulia. Alimufufua Lazaro, siku 4 yupo kaburini, alipomuita Lazaro akafufuka. Anatenda mambo, huyu Yesu anatenda mambo, Yesu anatenda mambo, huyu Yesu anatenda mambo, Yesu anatenda mambo, huyu Yesu anatenda mambo, Yesu anatenda mambo, huyu Yesu anatenda mambo, Yesu.
Yesu Bwana wangu. Acha nimsifu Yesu, nimsifu Yesu, acha nimsifu Yesu Bwana wangu. Anatenda mambo mengi makubwa, nimsifu Yesu, acha nimsifu Yesu Bwana wangu. Anatenda mambo mengi makubwa, nimsifu Yesu, acha nimsifu Yesu Bwana wangu. Hata sasa bado anatenda, nimsifu Yesu, acha nimsifu Yesu Bwana wangu. Anatenda mambo, huyu Yesu anatenda mambo, Yesu kwa wagonjwa anatenda mambo, huyu Yesu anatenda mambo, Yesu shida zako anatenda mambo, huyu Yesu anatenda mambo, Yesu anatenda mambo, huyu Yesu anatenda mambo, Yesu. Ndugu yangu mpendwa, hakuna anayetenda mambo makubwa kama Yesu. Yesu alitembea juu ya maji katikati ya bahari. Wanafunzi wake walishangaa kuona hivyo. Yesu aliwalisha watu 5,000 mikate 5 na samaki 2, lakini walikula na kushiba. Yesu anatenda mambo mengi, anaponya magonjwa mbalimbali. Yesu anatenda. Tazama yule baba aliyekuwa amehangaika miaka 38, lakini Yesu alipofika pale akamwambia, unataka nini? Nataka kupona. Yesu akamwambia, inuka uende zako. Yesu anatenda mambo. Mwamini ndugu yangu, na wewe atakutendea. Amina.